turabasuhuje bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre, ndi kumwe na niyo nkuru Kofi umeze neza? Ya ndaho kandi nanjye nsuza abadukurikiye rwose ndabasuhuje aho bari hose. Kandi abantu bakunda channel yacu turabashimiye. Uyu munsi ni ku cyumweru wagiye gusenga? Mbo ubundi gusenga nta verbe kugenda irimo. Navuga ngo gusenga nimba ushaka kubikora ushaka no kubikora uhagaze. Uri mu nzu yawe aho waba uri hose ushaka gusenga. Kugira ngo abapasteri baturagire bakumvisha ko gusenga ari ijambo kugenda kugira ngo bakwereka aho ujya. Yego. Kandi siko bimeze. Rero abantu twakabaye ubundi twanariza. Imana ntago yasizo mekanizme z'uko hari undi muntu ukenera kugira ngo yigereho. Yego. Imana yakuremanye umutima nama wa ukora neza kugira ngo ujye wanariza ibintu ku giti cyawe bidasabye undi muntu. Yego. Ni mpamvu rongeyewe nimba nshaka gusenga ntago bikenera undi muntu runaka kugira ngo nsenga. Nubwo wenda usibye ko ntajyana nabikora. Abantu nibahita bavuga ati ntiwemera Imana kandi mu izina ryawe n'ubundi ari niyo nkuru tuzi ko ari Imana. Aho se abantu nibavuga ntiwemera Imana kandi izina ryawe. Oya ngiye niyo nkuru ntarwo bivuga ingwe Imana niyo nkuru. Ubundi ngiye imvuka urabizi umuntu yavutse hanze abari inkuru z'uko ngo yavutse ngo umuntu yabyaye ngo baje kumuhemba. Yego. Rero inkuru yari hari nuko navutse doko niyo nkuru yari hari. Kofira uri gitaka. Yari inkuru ko wavutse. Ntago niyo nkuru ngiye vuga Imana. Nuko mvuka ari yo nkuru yari hari ko navutse. No rero kuri icyo ngicyo tugarutse. Urabizi memu no ku ibintu bya Bible urangiye kugira ngo ibintu by'amadini mbivemo nuko namenye ko Bible ni ibitabo ntago ari igitabo. Ubaje kuvumbura ko kantu ubundi watuva mu idini. Abapasteri bo bakumvisha ko Bibiliya ngo ari igitabo kimwe. Kijambo ry'Imana. Step 1 kukumvisha ko ari igitabo kimwe. None nimba ari kimwe kukumvisha ko ari umuntu wacyanditse witwa Imana biroroshye. Oru umaze kumenya ko ari ibitabo byinshi kukumvisha ko ari umuntu umwe wacyanditse biragorana. Yego. Rero ngiye nkimara kumenya ko Bibiliya ari ibitabo atari igitabo nahise mva mu idini. Wahise wafurapa ko kandi. Nahise mbivamo rwose ndavuga ngo mbasigiye ibyanyu. Ariko abantu benshi ntibaba banabisobanukiwe kuko urumva aba ari ukujya gusenga gusa ugasomerwa Bibiliya kuko buriya benshi rega Bibiliya hari n'igihe batayisoma bayisomerwa. Urumva ntiwamenya secret iri mutayi. Nukuvuga ngo ko yamona kumvisha ko Bibiliya ngo ari Imana yayanditse. Step ya mbere akumvisha ko ari igitabo kimwe. Yego. None ubwo ikindi abashigaje no kukwereka umuntu wacyanditse. Biba byoroshye. Yego. Ariko iyo umenye ko ari ibitabo byinshi kukumvisha ko umuntu umwe wacyanditse byagorana. Ahise akubwira ngo ni Roho Mutagatifu yagiye bamanukiraho. So rero ngiye kuragirwa ubundi ngiye kundagira muri domaine zitandukanye byakugora. Cyane. Nta mupasiteri ushaka kundagira mu bintu by'idini ngewe. Donc rega nimba umuntu agiye kuvuga ngo aragusengera ngo ibibazo bikemuke ngo ngukire ngo ubone ubuzima. Banze nimba mama we yarabimukoreye. Kuko ntabwo yagukunda kurusha nyina. Ahubwo ngo baranagusengera n'urupfu rukavaho. Kuki sogokuru we yapfuye? Nimba afite bwo guko abantu badapfa kuki mu muryango we bapfa. Aragusengera akakubwira ko ari buzapfe wishwe na accident bakuroze. Ibyo ngibyo ushaka abandi uragira ntago unzaho ngewe. Dukomereze ikiganiro. Nakundi reka dukomeze ikiganiro. Turi bwaze kureba ku byasohotse kuri Kongo. Udufashe gukoraho analysis. Noneho uri bwaze no kutunyuza muri Ukraine kuri le contre offensive tumenye ibyasohotse kuko ndabizi byanga binogo buzirahari. Zirahari rwose inyinshi zasohotse ejo. Kuko abayobozi ba European Union ubwo hari muri weekend ariko barakoze. Yego. Rero ni mpamvu zasohotse. Reka rero dutangire ku byasohotse kuri Kongo. Hanyuma nk'umuspecialiste muri politike y'akarere twumve weho icyo bivugaho nuko bibona. Mbere subundi intambara yabimeze gute ku mbuga y'urugamba bimeze gute? Hari parametre zindi zaba zahindutsemo cyangwa biracyari uko byari bimeze? Mbo intambara rwose uko dusanzwe twishushanya niko imeze ntabwo uzongera kumva ngo M23 agace yafashe
kuko hari mekanizme zose zishoboka zo kwibuza ibyo bintu cyane cyane ahantu ishobora gufata ibiganiro. Ubu ngubu rero FARDC yazanye na dimension yo gutestinga new weapons. Uvuga ngo za ntwaro tuzi Tshisekedi afite nyuma yuko UN isohoye ikoze ikosa igasohora itangazo ryemerera Kongo kurasa imitwe yose uko ishaka. Ubwo Tshisekedi arahita afungura dimension yo gutestinga new weapons. Yereke ba Museveni intwaro amaze kugura. Sinzi imba babonye ammunition zageze zinyura hari ya za Goma. Oya ntabibonye abaturage bavuye mu mihanda rwose. Bavuye mu mihanda bari ku ruhande. Donc imodoka zerekeza aho zigomba kujya. Intwaro nshyashya. New weapon. Neza cyane. Tshisekedi rero nimba uri kuronshinga kwerekana intwaro nshyashya bivuze ngo ni za bombardment. Bari kuzitesinga kuri position zose za M23. None M23 ikahita ivuga ati murimo murabombarda populated areas. Iyo bavuze populated area ni kwibutsa yo niko hari kosa mwakoze. Ko ibintu biri kuba namwe mwemere FARDC kubikora. Ko yaba ariko basora itangazo ribihagarika. Ariko Tshisekedi wari muri dimension yo gutestinga new weapons. Intwaro zo zirahari gose bagomba gutestinga. Noneho harimo ito twita antirare. Zifite ingufu kabisa. So ubu ngubu rero intambara nuko nguko imeze. Uvuga ngo nukubuza M23 gufata ibikorwa bi strategique. No gutestinga new weapons. Ubwo ibyago bihari nimba Museveni adafite air defense system. Ubwo mu minsi y'imbe hari giye twakumva cyaguye Kampala. Ko bari gutestinga new weapons. Kandi ziri impande neza ya Goma. Goma na Kampala se kubizari distance iri ku gisasu kitahagera. Cyahagera. Nuko nguko rero bimeze. Turi kubona ingendo za Salva Kiir mu karere aho twabonye asura Burundi ndetse yewe agomba no kujya muri Kongo kubonana na Tshisekedi. Ariko sinigeze mbona nimba bahuye. Weho hari amakuru waba wabonye? Ubundi Tshisekedi go na Salva Kiir ntabwo biri na strategique. Ko Tshisekedi nta mwirabura ashaka kuza ko ari we baganira kuri bino bintu. Arashaka kuganana n'umuntu muri centre géopolitique utumva ibyo Kongo isaba yitwa Biden. Rero ibintu byose ubona biri kubera hasi aho bitari Biden kuri Tshisekedi ni icyuka. Salva Kiir rero Tshisekedi ashaka no kuyazanya dimension yo kwigira muri Namibia kugira Salva Kiir ibyo bikererwe. Rero noneho ikindi kiri very important. Nuvuga ngo nimba umuntu aronshinze ingendo. Noneho akakubwira ati ngiye kujya mu bihugu gutya na gutya nzasoreza. Nize kuba ko Tshisekedi ari wewe akarere muri zino tension. Aho usoreje nuko umuntu aba ari mukuru. Cyo kintu urimo urabyumva. Bivuze ngo mu baperezida bose Salva Kiir anyura arasoreza ku mukuru muri bo. Azasoreza kwa Tshisekedi. Kuko niwe ufite ikibazo mu biganza. Muzambwire nimba muri politiki ushobora guhera ku muntu mukuru. Oya ntibishoboka. Umusorezaho kugira ngo ube wumvishe za dimension zindi. Wewe uze kufata resi. Nimba nkubwiye ko Tshisekedi uyoboye akarere kose nabandi bazajya babikwereka. Ntabwo bazaba bakora ibintu ntakubwiye. Icyangiro n'ikiganiro umbwira impamvu atahereye muri Kongo. Ese ingendo za Salva Kiir zaba zivuze iki kuri politique dukurikije nuko ihagaze mu karere? Ubundi iyo turebye uture twose turi strategique ubu ngubu harimo harabiramo ibikorwa byo gutestinga icyo twita renouveau mondial cyangwa kwipyinagaza. Muri Middle East birimo biraba. Muri Sahel biri kuba. Na hano turi biri kuba. None aho ngaho ubwo ngo umuntu ushinzwe nk'icyo ki area byaba ari muri economic integration byaba ari mu puissance géopolitique uramubona muri activity. Arasabwa mbese ko intervene. Arasaba ko intervene. Noneho ubu ngubu Salva Kiir nuyoboye aho ngaho twe turi. Niko byitwa ko hayoboye. Ubwo rero nawe hari fonction ari bukore. Kuko nimba nakubwiye ngo Kongo na Evariste bari kwemerera Museveni ari muri decadence. Iyo bageze hano rero. Eida umuntu uri muri centre géopolitique atenterivori. Abantu bashaka kurwana. Mpamvu ubona Amerika ihita ibizamo cyane n'aba Blinken. Noneho n'umuntu uhagariye iyo region biri kuberamo nawe. Nawe agomba kwintervene. Ngo bakora ingenda aho hantu ashaka kuvuka izo tension. Yego. Salva Kiir ni muri uwo mujyo.
ingendo za Salva Kiir se twizere ko hari umusaruro zizatanga. oya ntubyitege. Kubera iki? ni ukuvuga ngo oya ndaguye impamvu nk'esheshatu ngiye zigaragaza ko Salva Kiir biriya bintu arimo ndashaka kujya en place. Impamvu ya mbere, Salva Kiir ni guverineri, ubundi kuri njye ntabwo ari perezida. Ego. Ibyo narabisobanuye kubivuga rwose. Sud Sudan intara y'Ubugande kuri njye uko nkurikira politike y'akarere, Sud Sudan intara y'Ubugande. Bivuze ngo ahantu Museveni yashoje intambara, Salva Kiir ntashobora gukora parametere zo kuyiburizamo cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, EAC ntibaho. Urwego ahagarare ntirubaho. Ubundi kubaho ntabwo ari izina, kubaho ni fonction. Yani fonction birumvikana. Nimba tuzi neza ko igiye muri EAC, bitewe n'icyo EAC ishinzwe, hari byahise bicikamo kabiri cyane. Uvuga ngo abanyamerika bashinze EAC kugira ngo Kongo ntizigere imenya ko igihugu ari icyawe. Hajyamo ibintu bituma Kongo itagira umutekano. Ego. Icyo gihe rero bivuze ngo ubaciyemo kabiri. Abashyigikiye ibyo bintu barajya ku ruhande, n'abatabishyigikiye bajye ku ruhande. Bahore bafunga imipaka, bahore barumana imitwe ngo kuvana ku butegetsi. Bahore muri propaganda z'uko ngo bamwe ngo bafite ubutegetsi ngo bandi ntabwo bafite. Ya matiribi ntakorane, donc ubicitsemo kabiri. Ego. Icyo kintu bivuze ngo nta gihari. Bivuze ngo yase ntayibaho. None nimba itabaho rero, mbwira kuntu uyikuriye ashaka gufonction. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Rero ku kijyanye na yase ndabikwetse ko ntayibaho. Ego. Salva Kiir nagwe ko atari perezida. Ego. Ikindi, Salva Kiir yagiye Burundi. Yego. Uzamubaza izina rya perezida w'u Burundi nari kubwira. Azakubwira uburyo ngo Suruhu ari yobora Burundi. Akubwira uburyo Kikwete nako William Ruto ayobora Kongo. Dogo Salva Kiir ajya kumva kuva bamuteretse ahantu atazi perezida waho, atazi biki. Ego. Ubundi umuntu impamvu John Garanga yapfuye cyako ari iyi. Nuko yarasobanutse. John Garanga yarasobanutse. Nuva Museveni yararebye abona John Garanga nafata ubutegetsi ntabwo Sud Sudan yitwa intara y'Ubugande, irahita yigenga. Ego. Kandi Museveni harahandi byamubayeho. Harahandi yarazi ko bazamwumvira nyuma baramwiga. Yanze kongera gukora iryo kosa rero. Yavuze ati John Garanga najyaho biraba nkuko hari yabyagenze. Ekanza n'indi manipulation yitwa Salva Kiir itazi kwandika no gusoma. Ego. Itazagikora za structure. Kandi koko byaramuhiriye. Ho yabaye successful. Ego. Nura Museveni ubwo ateza akavuye mu kare kwaza ubwenge. Cyane. Buryo umuntu ntago yayobora igihugu imyaka 40 adafunctiona, ibintu yabije tabigeraho akagumaho. Naze uwo muntu abaza ubwenge. Abazikunda. No kuburyo abagande bamaze imyaka 40 batagira perezida, ari gukabona ngo ni ushoboye wenyine. Iyo mekanizme uyikoze nta wabuze ubwenge. Cyane. Kandi Bugande nta perezida bugira. Nawe uratinya ko nawe aritinya. Museveni azi ubwenge cyane. Noneho eka nkwereka impamvu ya gatatu yuko Salva Kiir ibintu ashaka bitagira. No nakuko wamushize ari uteza intambara. Ntabwo ashaka kumwopoza rero. Ikindi igiteza intambara ahasuye hose ntabwo bakivuga. Kuko ntabwo cyaganirwaho. Ruvuga ngo intambara niyo kwiba amabuye ya Kongo. Ngambwira kuntu umuntu nimba yaronshinze kuyiba bimubuza. Ashaka kuvuga ati se abakozi banjye ni Sud Sudan izajye bahemba. Yaceceka nta kindi yarenzaho. Kuko twabonye ko Museveni yaba igisirikare, yaba barimo, yaba abakozi ba leta nirubaye bahemba. Salva Kiir naza kubyopoza arabahemba. Reka da. Neza araza avuga iki? Donc impamvu z'intambara undi ntabwo ziganirwaho. Kuko ubwo wakwerekana uburyo uzagihemba abo bakozi. Ego. Ikindi kugira ngo umuntu abe mediator. Ubwo Salva Kiir ntagurutse ari mediator. Kugira ngo ube mediator nuko igihugu cyawe cyo gifite resultat muri espace géopolitique. Ego. Sud Sudan ihagaze gute muri espace ku buryo wakanga aba president? No way. Ntayibaho deje. Iri muri ya peripherie ya gatatu. Iri muri ya peripherie icyo twita nakubwiye ko ari centre géopolitique. Hakaba peripherie proche du centre.
Yego. ngo ni level 2 hakaba na périphérique extérieure du centre uba iri kure cyane niho rero side sudire mbwira kuntu yavonga akaza ngo aramedieta mu bintu biri parametrique bikeneye abo muri centre biragoye iribaho nko gufata umwana wa primaire akajya gukora ikizami cya kaminuza noneho ako karere arimo aragenda muri akuntu gahagaze muri espace géopolitique hari kubera ibintu donc hari kubera réflexion y'intambara muri Ukraine yego usibye muri centre ibyo ni bukemura ntago ari umwirabura ushaka kubikemura cyane rwose bivuze ngo ingendo za Slovakia rwose ntacyo zivuze nta kintu kirimo rwose icyuka ubundi tuzi ko EAC igizwe n'ibihugu 8 kuki Slovakia yahisemo gusura Uburundi Kongo n'ahandi ni ukuvuga ngo ubundi ugomba kureba nimba hagomba kuba intambara y'akarere kose ugomba kureba epicentre ushaka kuzura ibyo bintu ukareba na les alentours nawe ushaka ibyo bintu bipa niho hantu y'ubunyure yego epicentre z'ibyo bintu ni Kongo naho hantu uvuze yego n'abantu bashaka gukora collision hakahita havuka intambara aho hose yego noneho jya no muri neighborhood urebe umuntu uri kubyaxerera Sevariste rwose none zo urumva handi ugomba kunyura aho hantu meme na Amerika nawe yahamagaye Albert Shingiro yego baganira ku bintu by'intambara bivuze ngo rero na Slovakia araza muri uwo mujyo donc ureba epicentre na neighborhood iri gukora silances mu mishi isije twabonye muri UN Security Council Uburusiya nabwo bwaratoye gushyigikira ko UN yaha ubufasha FARDC na SADC mu buryo bwo guhashya umutwe wa 23 kuki Amerika n'Uburusiya noneho byahuje kuri iki kintu byagenze gute tuzi ko bahana aho ngaho rwose ndi bukujyana aho bita muri centre géopolitique bivuga ngo Kisekedi arashaka ko bari abantu batatu yego bajya muri centre noneho kwa ko Kongo ni igihugu gifite ubushobozi bwo kuza muri centre ariko ntago ibintu biratungana yego none bivuze ngo abo bantu bari muri centre batatu kwa ko Kongo ifite resulti nubwo itaraza nuvuga ngo Biden bashaka kubavanamo afite Kongo cyamukundira yego Chine iramutse ifite Kongo byatuma Biden atayikuramo Putin afite Kongo byatuma bimwongereza uti zo kujyamo nawe yego koko muri level 2 harimo ibihugu byose by'Iburayi India na Putin yego none muri abo ngabo umuntu ushaka kujya muri center ni Putin wenyine yuko izo silances yego asabwa rero result ufite igihugu nacyo gishaka kujyamo nubwo kitaragera result kigushyigikiye wahita ujyamo vuba bita Kongo urumva abo bantu bakeneye Kongo bose cyane mu byo ushaka kuronshinga ukeneye Kongo niyo mpamvu bari wiyihurireho aho birumvikanye noneho inyuma ho wenda abo bantu ubwo batabavuga rumwe ariko ako Kongo bose bayikeneye uraza gusanga bari kwicinyaho inkoro wowe wibaza impamvu byahuriranye kandi basanzwe ari abanzi nuko bose ari igikoresho uvuza ko kantu k'inkoro n'ubundi wavuze ko umuntu rwose kuri Kongo utazacinya inkoro uyu yarangiye none se impamvu Museveni atari kwemera ko yatsinzwe intambara nuko Kongo kuva kera yarapfuye izo umuntu wayicaga yego bivuze ngo umunsi yabohotse izabana neza n'ibindi bihugu we korereza utizuko ukinagara ese bwo ibihano ntibazabyongera ku buryo bashobora no kumuca amafaranga nk'ayo bari bamuciye ubushize nakubwiye ngo Kongo nitunganya neza Amerika izahita isaba ko regime runaka muri Afurika ivaho otherwise bacana umubano yego nuko nkuko bimeze ejo bundi twabonye ambasaderi wa Amerika muri Kongo asura guverineri wa Nord Kivu General Major Peter Chirimwami ruriya rugendo rwaba ruvuze iki nukuvuga ngo Amerika imaze kubona ko Museveni nambari munaniye bahita bava muri ibyo bintu hakiri kare yego nabakavuga bati ahubwo reka duharanire survival kuri Kongo
Chine na Putin batayidomina yonyine. Yego. Icyo gihe rero wubahiriza ibyo kongeye gusaba noneho. Noneho Amerika ibintu byose irimo nibyo kugira ngo isigirize Tshisekedi kandi mwereke ko intambara tsinze na Amerika bigizemo uruhare. Yego. Apana ko bizandikwa ko Chine ariyo yabohoye Kongo. Rero ibintu byose ambasaderi remo ni result z'uko Tshisekedi ari gutsinda intambara. Ariko ntibizandikwe ko Kongo yakijwe na Chine na Putin gusa na Amerika yari ibirimo. Yego. Bakwereke n'ibimenyetso bavuga ati hari fandi twasize muri ya SADC yayo. Twagiye kuri Peter Chirimwami tuganira ibintu. Yego. Twababwiye ko twafatiye sanction kiriya gihugu za gisirikare. Twababwiye ibi ni gute muze ko Chine yabikoze yonyine. Yego, urumva baba barangije gushyiramo akabo. Barimo barakora za result bazatanga icyo gihe. Twageze n'ari kubera icyo kibazo tujya kuraba muri Goma n'iki byose. Yego. Bariya n'abantu bazi ubwenge cyane. Bakorekta information bazakoresha muri future. Birumvikana. Ambasaderi kandi yahise aboneraho no kuvuga ko bahagaritse ubufasha bwa gisirikare batangaga ku gihugu cyo muri Afurika. Kuki yabivugiye hari? Wibuke ko Tshisekedi kimwe mu binasaba aravuga ati guhana Wiringoma sibyo dukeneye. Yego. Dukeneye ko muhana igihugu runaka cyo muri Afurika. Noneho wowe iyo udashoboye kumuhana icyo gihe ibutse ibintu wenda wamuhannyeho mbere. Yego. Wiregura uvuga ati se twe hari ibyo twakoze twe. Wongera ubyibutse muri icyo gihe bari kugusaba ibintu. Hato batagira ngo n'ibintu biri gukorwa aho ngaho ngo Amerika ngo irabifasha. Yego. Wowe mwereke ko wavuye muri ibyo bintu kare. Mu gihe ari kugusaba tension ugomba kwerekana muri icyo gihe. Yego. Nakubwiye ko Amerika ibintu byose bari gukora barabitegura neza cyane. Bivuze ngo operation muri kubona aho za gisirikare. Twebwe twavuye muri ibyo bintu kera. Kuki muri kuvuga ngo twongereho sanction kandi n'ubundi tutasanzwe tunabikora. Yego. Baye baragutsinze. Basi ubwenge aba bagabo ni babi cyane. Komanda wa MONUSCO ngo nuyoboye ingoma za MONUSCO arashimira ibikorwa byo kurinda umujyi wa Sake ko biri kugenda neza, yewe ko uyu mujyi wa Sake ingabo ziri kwitwara neza mu kurinda abaturage mu rwego rushimishije. Nahise nibaza kubera iki yashyizemo ako kantu ko kurinda abaturage. Wibuke ko M23 revendication zayivuga ko ngoro go protect ejo ndi nabonye nanga. Yego. Nabonye nanga. Arimo avuga ngo we colonel muri ka video nyine wanyereye wangu ngo we colonel. Ngo mu protect population. Ako kantu go protect population ni ngo ni revendication M23. Yego. Fondamental. Ako ngenzi ko ari amabuye. Noneho FARDC nayo irasohora propaganda iburira abaturage kugira ngo ipyinagaze za revendication za M23. Yego. Niyo mpamvu akantu kose bavuga ngo population. Noneho ubwo buri ruhande population barayikoresha. Yego. Kari mu byukuri ntaho bihuriye. Rero niyo mpamvu nawe yakazanyemo ngo bari kurinda ngo abaturage. Yego. Ese ko tuzi ko MONUSCO ubundi ari ya Biden. Kukiri kurwanya M23 ya Biden. MONUSCO kwa kwigiye kurangira. Irashaka uburyo kuri nubwo muyizi ngo yamaga imitwe igira gutigira gute. Ibyo bintu kuri cover haba ari yuko yafashije Kongo gutungana kuri cover no kuri maximum. None ni nagenda igenda n'icyubahiro. Umuntu w'icyo gihe ubibona. Ntabwo ari bwite kuri history. Yego. Warariba ibigezweho muri ibyo bihe. Nareba MONUSCO akabona ngo yafashe FARDC. Ubwo MONUSCO yabaye umwere. Yego. Bya bindi byepfiye ngiye byose muzi murahita mubisiba. Yego. Rero ubu ngubu bigiye gusura amatangazo menshi uvuga ngo turi gufasha FARDC kurwanya imitwe. Bisore kenshi cyane kugira ngo nigenda izasiga uwo mujyi uko wafashije FARDC. Kandi koko watwijeje ko uyu mwaka MONUSCO izagenda. Umwaka uzarangira MONUSCO yagiye rwose.
Tshisekedi yakoze raporo de force zituma iva mu nzira. none se urishuwa ko FARDC izabasha kurinda ubusugire bwa Kongo? Nakubwiye ngo iyo wakanze Biden Amerika yakumvisha, waguze na munitions zikanga Museveni, Kongo itibasekiriza. Sibyo biri kubase cyane none. Ejo bundi twabonye ihuriro rya AFC ryarakoze restructure nshyashya, aho Colonel Nanga ari wo wabaye umuhuzabikorwa wayo, noneho Bertrand Bisimwa aba umwungirije, noneho Makenga we aguma ku gice cya gisirikare. Tubona hari n'abandi bagiye bahabwa imyanya mu buyobozi bwayo. Ese yaba ari strategy nshyashya bakoresheje? Mbona kuvuga ngo bitewe naho urebera AFC ushobora kubona ko ari strategy nshyashya zo kugira batsinda urugamba n'iki byose. Yego. Ariko ngiye ku buryo nzi AFC amira agenda kweka ibimenyetso nakwiye kwitabaho. Yego. Nuvuga ngo Enanga ukuntu ari kwimanipira byerekana feri za M23. None se M23 nimba Enangaje kandi atangiye gukora structure, ubundi M23 yazuye imirwano niyo ntazifite zisanzwe zirahari zihari. Yego. None ni gute umuntu uje rimwe gusa ahita ahindura ibyo wari ufite? Urareba yahisa nagikurira cyose. Donc urana M23 bivuze ngo kwa kundi yari ifite side politique na side militaire. Bivuze ngo side politique yagiye cyane isigaye ari militaire gusa. None imbe M23 ari wimirwana ifite structures muri ibyo bintu byombi. Muri politique no muri militaire. Yego. Ni gute nangaje akahita bisiba kandi aje rimwe gusa? Ariko ibi nta hantu byaba bihuriye na kakano wavuze ati nubundi Bisimwa niyo hari yahafatwa ntiyayo. Nakubwiye ko Bisimwa ni no function, kuko aramutse afite function ntabwo yakwemera ko ibintu bye Enanga bivanaho cyane. Bivuze ngo Bisimwa nta plan yarasanga afite, ahubwo wenda niyo Enanga yari kuza, wenda ahubwo yari kungiriza Bisimwa. Bisimwa ari kumubwira ati dore ibyo twakoze ni ibi ngibi, ahubwo duheme ibitekerezo apana kubisiba ngo uzane ibyawe. Yego. Ahubwo byerekana ko M23 yaronshinze urugamba idafite rezuti, itarukoze neza. Haba haje undi muntu exterieur waraza aba izindi mechanism. Yego. None nimba wakoze rezuti zizatsinda urugamba Enanga dahari zigiye. Zigiye. Birasekeje. Tujye twanaliza tereka ko abantu bicyuka. Yego. Bertrand Bisimwa natubwiraho ingamba zo kugira ngo ibyo yifuza bigere ku ntego Enanga hazishyize ku buryo azanize. Kandi tuzi neza ko Enanga ntabwo yifuza balkanization. Byaba yifuza Enanga so umukongomani. Yego. Intambara si y'ibirombe. Neza cyako Museveni yigaruye ibirombe bya Kongo Enanga yakwishima. Kuko ntiyakoraho ndabizi nawe reka. Enanga kundi igihugu cye ahubwo arimo arajijisha. Ahubwo buriya Tshisekedi abishaka Enanga yajyamuha amakuru, kuko hari ibintu baziranye higiye yemezaga amatora ko ari bo yatsinze. Yego. Ngo suri shwa neza ko bashwanye. Wasanga ari strategy. Enanga ahubwo M23 buriya kugera ku ntego biranze. Nimba ufite ikizere muri Enanga wemeje ko Tshisekedi atsinze amatora atayatsinze. Ibyo Tshisekedi yari yamwemera ashaka yabimusubiza cyane. AFC kabirahiye. AFC nimba ihiye M23 twari tuzi bare kuri izindi structure ngo bazishyira muri AFC. Nimba ihiye ngo M23 itigenda. Kuko za structure za Bisimwa ubwo bazitaye. Yego. Enanga M23 arayirangije. Nakuri. Arayirangije rwose. Ariko twari twabivuze. Ngewe rwose M23 AFC bakishinga nabwo AFC ni icyuka. Enanga bashaka kumusubiza ibyo bamwatse. None mwiyunzeho structure zanyu murazisibye ngo mufashize. Kandi ari umuntu udafite rongo itamu muri ibyo bintu. Ntabwo byekana ko kuze nk'igihumyo. M23 ntiyakabaye kora n'umutwe n'umwe hariye. Kuko ntayabahuje revendication ivuga muri media. Yego. M23 ivuga ko iharanira kurwana abarwanda phone. Yego. Nimba nta wundi mutwe uvuga ibyo bintu urawusanga kubera iki?
bishize mu mazi ko ibintu wari umaze kuri Twitter mbona ngo hari hamaze kujyaho ibintu runaka bavuga ko abayobozi mu duce bavuga ko area bamaze gufata ngo abaturage bari sekirize ibintu biri kujya en place. Yego. None babisenyeye mu muntu utari ufite izo revendication mu busanzwe. Yego. Yahiye rwose. Twabonye imyigaragambyo hirya no hino mu miji nka Paris, Brussels, London, aho bakongomani batuye muri iyo miji basaba ko intambara iri muri Eastern Congo yahagarara. Ariko icyatunguye abantu nuko Martin Fayulu uhanganye na Tshisekedi nawe yabishyigikiye, avuga ko Congo igomba guhagarika kugira ngo uwo mugambi wa balkanization uburizwemo. Ese noneho Martin Fayulu ashyigikiye Tshisekedi? Ubundi rega muri opposition ya Congo harimo ibice bibiri. Nyine ideology, ibice bibiri ideologically. Yego. Hari abantu bari muri opposition scientifically. Hari n'abantu bari muri opposition, hari abandi baba influence. Yego. Katumbi nubwo ari muri opposition ariko ntago ari mu buryo scientifique. Ari influenced, donc hari abandi bantu bamunyuramo. Yego. Ariko Martin Fayulu na Mukwege na abantu bari muri opposition scientifically. Yego. Badafite undi muntu bari mu matwi. Rero nimba umuri muri opposition scientifically yo yagize ikintu gitera igihugu ahita yifatanya na leta. Yego. Koko wibuke ko ntago ya leta iyo hari umwanzi we. Wapi? Ahubwo no kugira ngo habeho debate. Yego. Iyo yagize ikintu kibatera mwembire muhita mwifatanya nko muri Kirene n'urugero. Yego. Wabonye ku opposition zose zigwaga zituka Zelensky. Zahise zivuga ati hari umuntu duteye igihugu kandi nundi byo mwamwifuza kuri leta uwo muntu wabateye ntago nawe atuma bijya en place ko abaje gusenya igihugu cyane. Icyo gihe muhita mwifatanya mukamurwanya mwese. None nyuma yagenda mukazagaruka muri opposition yanyu mukajya muhana ibitekerezo. Yego. Rero Martin Fayulu nimba azi neza ko umuntu gutera Kongo ashaka balkanization. None se ibaye balkanize bya bitekerezo ushaka leta ya Kongo ntabwo byajya en place. Reka da byaba biburi. Ahubwo we iyunge na Tshisekedi mufatanye kurwanya uwo muntu. Ariko Katumbi we kwa ko atari muri opposition scientifique marashyikira wa muntu uza gushwanyuza igihugu. Rero niyo mpamvu Martin Fayulu na Denis Mukwege badashaka gukora coalition ya opposition irimo Katumbi cyane kuko urumva ntago bahuje chemba. Rero Martin Fayulu ibyo yavuze nibyo balkanization ntabwo tunayikeneye muri kano karere. Yego. Ko yakica imigendekere myiza ya karere n'ubundi. Balkanization nta ubundi se yamarike. Hazajya umuntu mbwira ngo balkanization ibaye nakunguka iki. Azakimbwira. Igihugu kiri muri East Africa ana yanjye. Rege uburu ko bifata. Balkanization ntago ikenewe. Iyi myigaragambyo hari icyo izatanga cyangwa hari ikizahindura ku ntambara iri kubera hari mu burasirazuba bwa Kongo? Imyigaragambyo ubundi Tshisekedi umupoliticier yaronshinze ikintu none ukabona abifitemo assise populaire. Abafite nk'intego ya 90% yo gutsinda ibyo bintu. Yego. Rero Tshisekedi ubungu yabashije kwereka buri mukongo mani wese ukunda igihugu. Yego. Donc umuntu wese utari Katumbi bagomba gufatanya bagashaka uburyo igihugu kibona souveraineté. Yego. None abakongomani na abantu basanzwe bafite conscience politique. Iyo uzanya akantu politique ko kubohora igihugu bahita bagushyigikira. Yego. Bivuze ngo rero bakoze imyigaragambyo muri iyo miji. Ubundi barimo babaza amahanga impamvu akomeje kwa accelerate intambara yo muri Est ya Congo. Ko babihagarika. Urumva deja bazaho ikibazo kiva ntabwo ikibazo kiva i Bugande kiva kuri Amerika. Yego. Nuko Amerika ibiroha muri Museveni akaba ari uteza akavuyo. Ariko buri muturage wese ufite conscience politique uzubwenge arabizi ko ikibazo ari Amerika. Yego. Kuko Museveni ntago yananira Kongo ubundi mu busanzwe. Afite iziherezo uti. Nazo. Adafite diplomasi iri ni favor ya Amerika. Ntago ashobora gutsinda ino ntambara. Ntabwo anayirwana n'iminsi ibiri.
rero abakongomani baza ibibazo bituruka impamvu uzarebe barashaka no gutwika ambasade ya Amerika iri hariya baba bishaka Kisekedi abaye permission bahita bayitwika. Yego twabonye batwika amadarapo za Goma he hose. Amerika rero ngubu ikibazo ifite ku rwego rw'isi nuko abantu bamenye ko ari iteza ibibazo n'ubwo inyura mu bandi bantu. Iyo umuturage yigaragambye abwira Amerika ngo hagaritse intambara, Amerika undi ntago ibishaka ibyo bintu, baba bashaka ko bavuga ngo Museveni hagarika intambara. Yego none baje kuvumbura ko ari Amerika. Yego aho icyo gihe ukaba kayibayeho. Urumva babaye nk'abayitaho. None iyo mumaze kuyivumbura yita ikora za survive ikahita none icisha makikaza isatira leta ya Kongo. Ambasaderi bagakora ba Blinken bagahamagara kugira ngo ikore mekanizme zerekana ko ibyo bintu atariyo. Udutangazo twa hato na hato. Kuko mwamaze kuyivumbura. Ariko iyo mutarayivumbura ntabwo ushobora kwemera kuza kugana na leta ya Kongo. Ntibishoboka. Nabonye kuri Twitter ya Presidence ya South Africa bavuga ko Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa yahuye na Perezida Kisekedi agahura na Perezida Evariste ndetse na Perezida Chakwera wa Namibia. Byanteye kwibaza kuki Ramaphosa ari gukora amanama ya buri kanya kuko mu mishi isize muri Ethiopia yari yabonanye n'abayobozi bandi babiri kuko yari inama ya batatu ya Cyril, Evariste ndetse na Kisekedi. Urabona byaba biri guterwa n'iki? Ubundi urebye mu banyafrika bose Cyril Ramaphosa ni ukomeye kurusha abandi muri espace géopolitique. Cyril Ramaphosa rero ashyigikiye ko muri centre hajyamo abantu batatu. Yego. Bivuze ngo ahantu hose ari burebe mekanizme zo gushyiramo abantu batatu Cyril arazishyigikira. Noneho ubwo bivuze ngo muri Sahel nagira abaperezida baza bigumura ku Bufaransa no kuri Amerika bashyigikiye ko Putin ajya muri center Cyril ari bubafashe. Yego. Buriya abantu ngo batiyane bagoyita South Africa irabishyigikiye. None uza hano muri EAC ni habaho mekanizme zo ko ibintu Amerika yajyaga ikoresha ikomera bihinduka. Yego. Bivuze ngo Cyril arashyira imbaraga nyinshi muri ibyo bintu. Noneho arahamagara abantu bafite iyo mood. Yego. Wa mbere ni Kisekedi kuko ariho bibera. Wa kabiri Evariste kuko ari we left hand man. Yego. Wa Kisekedi. Kandi ari no mu bane no ku neighborhood bafite ubuhirimbanyi bwinshi. Yego. None uwo impamvu yazanye n'uwo nguwo wundi nuko nawe yemeye gutanga ingabo zikoreshwa muri ibyo bintu. Bakora izindi za reform. Yego. Mu kiganiro giheruka wari wambwiye ko buri gisirikare cyaje hariya gufasha FARDC gifite departement kigiye gishinzwe cyane, ariko ntago wangaragarije departement y'ingabo za Angola hariya muri Eastern Congo. Noneho mu gihe bwa kinsubize reka ukijyaniranye n'iki kibazo nibajije kugira ngo wenda urusheho kutuma nyumva n'abandi badukurikiye. Ese kuki Perezida Evariste yasabye ko ingabo z'u Burundi zakinjizwa muri SADC kandi tuzi ko Burundi butari muri SADC? Burundi buri muri SADC en fonction. Mu mapuro no muri media ntago buri muri SADC ariko muri fonction burimo. Niyo mpamvu Evariste ashaka ko bijya ku mugaragaro kuko guhisha ibintu ntawe bigitera ubwo. Yego. Ngo Burundi nta muntu ukibutera ubwo mu kushyira ibintu hanze. Nabo bati ngiye ni muri SADC mu kirema. Bo rero ubundi impamvu ubundi nkuru nziza ageze muri 2017 amaze kuvana mu nzira kavuyo ka 2015. Yego. Yandikiye SADC ayisaba kujyamo. None icyo gihe Burundi bwa bufite sanction. Kari Putin atararonshingo kwigumura ku rwego rw'isi. Yego. None South Africa itinya sanction Burundi bwa bufite icyo gihe. Ahubwo ati nituza no Burundi buri hambarigo ya fandi tubona iturutse muri Amerika ishaka kutagaruka. Kuko umuntu ufite sanction kumushyira muri coalition yawe hari ibintu bya affect birumvikana. Ariko ubu nguko ko harimo mood yo kwigumura n'iki byose ubu nguko kwerekana ko undi buri muri SADC si ikibazo. Kandi n'ubundi ubu nguko bana applyinze bajyamo kuko ambarigo za Amerika zavuyemo. Yego. None rero za departement nakubwiye nuvuga ngo step ya mbere abantu bari mu gufasha FARDC bitwa Wegener bashyire ku birombe nicyo bashinzwe bo ntabwo ndi bashinzwe kujya mu ntambara.
mu gihe intambara y'akarere kose itarabona diplomasi yizura. Wagner zo zishinzwe kwicara ku birombe kurya M23 ibyo birombe ibyibagirwa. Ikindi aho M23 igomba gufata akabiganiro ugomba kuhitaho. Goma, Sake, Uvira, Bukavu n'iki byose. Aho M23 igize tentative ho atereke SADC kandi bifite ibikoresho bikaze. Noneho hari ndi wing iri parametrique bita Wazalendo. Wazalendo impamvu Kisekedi yavuze ko ngo ari abaturage bubu intwaro birwanaho. Yabivanye kuri revendication ya M23 ko yango imenasi. M23 ivuga ko iyo bintwara kugira ngo abantu bari muri iyo region yabavuga ikinyarwanda n'abandi bose imitwe imenasa bagira amahoro. Woro kugira ngo imenase fata mu rubyiruko runaka. Rubuze ruvuga atabwo M23 wo ubangamiye umutekano w'aka gace. Noneho leta ya Kongo ivuga ati ntimureba abo yivuga ko isekiriza ahubwo barimo bavuga ko bo intwaro basaba kwihafa. Bahimba icyo kintu kitwaza rero ariko hari mu mutwe Excel indi mitwe yose yaba affected habaye balkanization. Noneho akaba na FARDC isanzwe. Iyo ngiyo ikintu shinzwe nuvuga ngo M23 nimba ivuze ko igeze mu kilometero 10 ivuye Goma, kilometero 5 turutse Sake hagomba kujya FARDC special force. Noneho Wazalendo yishinzwe gutesha umutwe muri twa duce tunde M23 ivuga ko yafashe. Ikanyirwa ihamena bisasu iteza kavuyo mbega ku buryo nta mutagira amahoro abantu. Noneho kugira ngo irinde ikintu cyekara ko M23 ageze ku ntego irinda ko hawe yafasha abone ku mutekano. Noneho ukoresha rwa rubyiruko rwa mayibobo n'urw'igwe bateza kavuyo bita Wazalendo n'umutwe Excel n'ibiki byose ku buryo M23 bwatari ku bundi ko nta dusekiriza bigaragara. Donc iburi impamvu zo kurwana. Noneho ingabo z'u Burundi ubwo tubuzaho tuzishyira. Ariko nagwe ku Burundi kwa ari igihugu kandi ubundi gifangise na muri SADC. Ko hari ahantu wasize ingabo za SADC ku kibo batajya. Nibyo Evariste abavuga. Natwe tujye muri mission za SADC. None wambazaga Angola. Angola rero wibuke ko nayo iri muri SADC ariko impamvu itaza muri SADC nuko harandi bayiroshye ngo ni mediation. Kuko Lorenzo ni ushinzwe ngo guhuza ngo ndetse abajya n'amasezerano ngo ya Rwanda ngo nibiki irinde kujya ahantu rero ufite fonction we gumu hagati. Ariko ideologically tuzi ko Lorenzo na Kisekedi ari umuntu umwe. Kuko Lorenzo na Siriri ni umuntu umwe. Rero Angola ibiri maho. None si Angola si ishinzwe ngo amasezerano ya Rwanda. Kuki dakora mechanisme zo kuyibahirizwa? Nuvuga ngo nyine donc igiye kumugabwa ati Kisekedi we turakwamaganye. Ngo no bayiza amasezerano. None si impamvu Kisekedi yavuga ngo sinzemera imishyikirano cyako nta bantu bamuri inyuma bamuga ati jya byendo bivuge kutazemera imishyikirano. Lorenzo se cyako nta urimo. None se Lorenzo cyako akeneye Museveni ufite resulti muri espace géopolitique. Reka. None nukuvuga ngo rero ntago bashaka Museveni ukontrola Rubaya. Bariya bose uko bareba yaba bavuga ngo ni mediator yavuga ngo iki. Nta numwe bishaka. Niyo mpamvu Angola ingabo zayo ubona zihagaze gutyo. Nuko ya position Lorenzo afite ngo ya mediation. Noneho wadusimbutsa ukatugeza muri Ukraine ukatubwira ibyasohotse kuri contre offensive nimba zihari. Ukraine yahanuye indege y'abarusi ikomeye cyane bita A50. Ifite agaciro ka $350,000,000. Ni urudege rw'urusore rwa rushinzwe surveillance. Rukorekta amakuru y'ubutasi n'ibiki byose. Urumva bayikoresheje icyo twita Patriot Air Defense System. Ibyo bahawe n'Abadage. Abayobozi muri G7 bagiye gusura Ukraine mu rwego rwa solidarity kwa kwimaza imyaka 2 mu ntambara. Donc ya anniversaire bagiye kuguhumuriza abanya-Ukraine na Zelensky ura bari gusigaye na za Robin n'ibiki byose. Ndetse basaba Putin ko
bakeneye ubusobanuro ku rupfu rwa Alexei Navalny kandi Biden yahita asohora sanction 600 zose ku Burusiya kuri icyo kintu. Impamvu rero basaba Putin ubusobanuro uko bafite same position muri espace geopolitique, barabose bari muri level 2. Yego. Kandi muri mu cyiciro kimwe ufite uburenganzira bwo kumusaba ubusobanuro ku kintu runaka. None impamvu baguma babisaba kenshi, nubwo Putin yaba atari wamwishe yanze gutanga ubusobanuro bivuze ngo niwe. Iyo ananiwe kubisobanura, yego, bivuze ngo niwe tayari. Kandi ufite no gusanga uriya muntu wenda yarazize ugwikirago, byashoboka. Ariko aya Putin ni wamwishe. Hanyuma Perezida Zelensky yasinyanye na Canada nawe amasezerano 10 yo kumufasha ibintu bya security. Ni nyuma yuko Abadage bayasinye, Abafaransa bakayasinya, Denmark na UK barashaka ko ikintu bwitari muri OTAN. Urugo byose bikomeye muri OTAN basinyanya aho twarizuti. Nkuko Israel bimeze. Mu Israel yiteno wabuteye OTAN kandi irimo. Foreign Minister w'Ubudage yavuze ko bari kudiscussinga gusupplying ikintu izo twita long range weapons, especially izo twita cruise missile. Ni gisasu gipima toni 1 n'ibiro 400. Kigura hafi miliyoni 2 z'amadolari. Igisasu kimwe. Yego. Putin avuze ko ingini babizana ngo Ubudage buzabuteye ngo Burusiya. Ariko nundi ahora bivuga. Putin nagira ibyago agakora siranchese ngo uvuga ngo azatera Ubudage, azaba yiyahuye. Kuko Abadage bamutegereje ko akora iryo kosa gusa. Yego. Nimba Finland ubwayo ivuga ko biteguye kurwa intambara n'Uburusiya badakeneye finance izino zihabwa Zelensky, umbwire ngo Ubudage ho bimeze bite? Badage kandi barwaye Uburusiya kuva kera. Niyo mpamvu rega impamvu Ubudage intambara yakene bayigira ni yabo, ukabona uzi ko ngo Olaf Scholz intambara Amerika yatse intambara ikene yatse Biden. Nuko yangume akoresha chess nyiswe yango Uburusiya nubwo buzafungura Axis. Haraho Uburusiya bwa burangiye. Bwaba burangiye rwose. So izi long range Zelensky zaje zikoresha mu byo twita precision strike cyane cyane ku bya oil depot. Yego. David Cameron yavuze ko kuguma Amerika ifasha Ukraine ari ku mutekano wayo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Suko Putin atera Amerika ahubwo uyitujya muri centre geopolitique ukareba. Yego. Nko kuvuga ati nimba ushaka ko ugumamo wenyine irinde ko Uburusiya buzamo. Yego. Ariko ibi ngibi baba bizi nabo ngombwa kwibibutsa. Canada yavuze ko nayo isize kuri liste kompanyi 153 z'Abarusiya n'abandi bantu 10 individu. Ngo bandi bari muri Rugashi. None rero ushaka kugira ngo Canada ngo nagwe muri European Union. Vuga ngo ya fa kuburi muri cyo twita Global North. Cyane na block gusida n'ibiki byose. European Union rwose iraba control. Waba urimo waba utari. None ikizabikubwira nuko bakora ibintu ariko European Union ibisi. Yego. Kukizi kompanyi bazize ku liste ari uko European Union itoye itegeko ko sanction za 13 zigomba kujya en place. Kwa tubona n'indi bihugu bitari muri European Union nabyo bisubise bizisohora. Bize ngo undi baba arimo. Yego. Ntabwo ikibazo wenda ni za regions babo baherereyemo. Noneho bashaka kugira ngo UK ngo yavuye muri European Union. Kandi ntago barakora icyo yavuyemo ratifikoma, ariko icyo twita égalité de concurrence iracyayifite, baracyarimo. Ntago bigeze basinyira icyo kintu. Yego. Kandi kuri ngiye bivuze ngo ubu kirimo rwose. Meme European Union imaze gusinya iyo sanction ya 13, abongeza no bahise bavuga ati natwe twadusanga dufite kompanyi 50 z'Abarusiya ku liste. Nabo bahita bavuga ngo ubwo bigiye en place. Nizi nyine kuki bategereza European Union kubikora batarimo. Baba gifite ring. Abarimo ibintu byinshi cyane hari. Nta ubwongeza uba muri European Union ntibazabeshya. Yego. Bwa confirmye ko ya nama ya peace talk izaba muri sama. Undi twadutegereje igihe bazabivugira kuko yavuze ngo tuzafasha muri peace talk ariko ntabwo baba batubwiye igihe bizabera. Rero bizaba muri sama.
ariko ntabwo aramakinga sure neza nimba Xi Jinping azaza. Nataza bizahita bigwa mu mazi. Yego. Ubwo rero bavuze bati twebwe muri sama nibwo bizabwo dutegereje icyo Ubushinwa bivugaho. Abasenateri bane ba Amerika kandi bakomeye mu cyo twita Democrat basuye Kiev bagana na Zelensky. Ibyo baganiriye buriya ni aid nta kindi. European Union yemereye Poland robi ya billion 135. Wizo zirakora iki noneho mwuka byara. Noneho ngo harimo miliyari 1.4 yo gufasha babahinzi ba Ukraine bahomye ba Polonye bahomye kwa ko Zelensky yacishagamo amato ya Green hariya. Yego. Rwose hari abaturage bahombye. Kuko niba Zelensky hanyujije ibyo wenda bigura make kari byo abandi biguriye ugahomba. Yego. Rero European Union yemeye kwishyura icyo gihombo. Noneho iyi lobby ingana gutya bibuke ko Poland ihora ivuga ngo tuzafasha Ukraine ku bwinshi. Yego. Noneho ushobora no kujijisha kugira ngo bititwa ko Amerika ibikora yonyine ushobora no kubicisha muri Polonye. Ndakubwiye ngo lobby yo gufasha inamba Ukraine bayifite ku bwinshi kandi turuka muri Amerika. Yego. Noneho kugira ngo reka ariko Putin ibigo byose bimwanga. Iyo lobby igenda icisha muri cano nyinshi. Polonye dekarare kandi Amerika yabahaye, wumvira ikindi gihugu nka Estonia kiradekaraye kandi Amerika yabahaye kugira byerekane ko Putin isi yose imwanga. Yego. Noneho Amerika ikayitijijisha ikerekana ko yananiwe ngo gusinya ngo miliyari 95 ngo ikerekana ko byayinaniye kandi yabinyuje handi hantu. Shari bariye ni babi cyane nawe ngo bafite budget yo gusenya Uburusiya irahari furu neza nta n'icyatanu baburaho. Yego. Ntabwo byumvika akore ibintu billion 135. None se ari Amerika na European Union ukize ni na Amerika. None niba European Union ibitse lobby zingana gutya ubwo Amerika yibitse zingahe? None bakata bakubeshya ngo 95 ngo zabuze. Kandi n'ubundi tuzumva bazisi. Bakajijisha wowe byarangira ukavuga ngo barayasinya kandi bavuga ngo barayabuze. Yego. World Bank ubwo yivugiye ko ngo ifite lobby ya billion 400 zo kongera kubaka Ukraine. Nese ziva zivuye na Amerika n'ubundi. Na Amerika. IMF ni hori hafi miliyari y'amadolari buri kwezi zirenze. Bizavaye. Kwibyo binari bya Amerika ku cy'Amerika iba babishya ngo yabuze amafaranga. Kagasanga police yose basaranga inambara ngo irabananiye. Nginaniye Amerika sha. Abantu bashaka kushinitera Taiwan bikiyongera kurushaho. None ngo babuze amafaranga. Intambara y'Uburusiya yabikunaniye ugashaka kushinitera Taiwan. Oya ntibishoboka. Na China lobby ikore ntabwo wakora iryo kosa. Intambara y'Uburusiya yabikunaniye ugashaka kwisayitesha umutwe Middle East yose umuntu utumvira Amerika kandi aro za finance ibyo bintu. Urumva ntibishoboka. Bari bafite lobby tego ntibakagiye kintu babajijishaho. Ndumva twasoza ikiganiro. Ya reka dushimire rero mwe mwari mudukurikiye. Tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe, comment, share ku muntu cyagirira akamaro cyane cyane tuba dukeneye aba elite politique. Reka tubashimire rero mugomeze mugire ibihe byiza dusubire muri topic ikurikira.